Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Fi rajulin ing dalem mas'alah wong lanang aslama kang melbu Islam sapa si rajul, thumma tahawwada nuli kari-kari balik Yahudi sapa si rajul. La ajlisu ora lungguh sapa ingsun. Hadis nika lanceng, hadis nika. Hatta yuktala sehingga den pateni sapa si rajul. Qadaullahi utawi mengkono putusane Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Qadaullahi utawi koyok mengkene putusane Allah, qadaullahi utawi koyok mengkene iku putusane Gusti Allah. Qadaullahi utawi koyok mengkene iku putusane Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Qadaullahi baca rafa' annahu khabar mubtada mahdhuf wa nasbuhu ala annahu masdar hudhifa fi'luhu wa huwa yushiru ila hadith. Baca rafa' khabar mubtada mahdhuf qadaullahi yani hakadha qadaullah. Qadaullahi utawi kaya mengkene iku putusane Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa amara lan perintah sapa Sayyidina Mu'adz bihi kelawan qatluhu mateni rajul. Fa amara mongko perintah sapa Sayyidina Mu'adz bihi kelawan qatluhu mateni rajul, faqutila mongko den pateni sapa si rajul. Muttafaqun alaih. Utawi iki hadis iku muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lan kesebut ing dalam siji riwayat li Abi Dawud katu Imam Abi Dawud, wa kana lan ono sapa si rajul se murtad nika iku qadis tutibah teman-teman den perintah tobat sapa si rajul. Riwayat dari Abi Dawud beda tambahan qadis tutiba qabla dzalik, qadis tutiba iku teman-teman den perintah tobat sapa si rajul qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono kutilah den pateni. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam mas'alana orang saya masuk Islam terus masuk Yahudi boleh. Asal Yahudi masuk Islam terus Yahudi. Karena beda-beda antarana orang saya asalah murtad, orang murtad asal Islam terus asli pajat Islam terus murtad, bidah bareng orang Syiah salah murtad, Islam murtad. Beda dalam masalah hukum istitabah diminta untuk taubat atau entenana aneka sebeda perbedaan di antara para ulama. Masalah saya wajib penta taubat. Neka pun di antara para ulama juga beda pendapat pentas sekalian
isora tobat apa dukale apa saare apa dua are apa telu are nikejukeun banyak perbedaan di antara para ulama. Nah, jadi orang se asli Islam terus murtad, bereng asal orang kafir, asli kafir, Islam kafir boleh. Ane hukumnya lebih berat daripada si asal Islam terus murtad. Berat tak maksudnya? Ki beda istitabah, epenta untuk atobat, untuk abeli dekat Islam boleh. Nah, jadi hadis ini kah? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ilal Yaman. Jadi lengkap hadis nikah Sayyidina Mu'ad ibn Jabal ben Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari aneke perintah tineng Gusti Kanjeng Nabi untuk ngurus dekat kota Yaman. Untuk ngurusin dagang kota Yaman. Nah, sahabat Mu'ad ibn Jabal aneka tugasnya untuk membantu daripada Sayyidina Musa al-Ash'ari, untuk membantu Sayyidina Musa al-Ash'ari dalam bakto sahabat Mu'ad nekanin tanah Yaman. Nah, perintah karena Sayyidina Mu'ad ibn Jabal ini termasuk fuqahaan sahabat. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini termasuk orang pakar fikih napa para sahabat. Faqih orang. Ben banyak pujian Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Mu'ad bin Jabal, athnan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'ad bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Paling belas orang ketang umat sahabat Abu Bakar. Wa asyadduha fi dinillahi Umar. Paling keras orang dalam urusan masalah agama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wa asdaquha hayaan orang paling raja todus. Wa asdaquha hayaan paling todus orang Sayyidina Utsman. Dan Kanjeng Nabi beda kriteria masing-masing sahabat nih. Sahabat Abu Bakar sahabat paling belas, Sayyidina Umar paling keras, Sayyidina Utsman paling todus. Todusan sare Sayyidina Utsman nika. Wa a'lamuhum, orang si paling alim dari tang umat debun Kanjeng Nabi. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad. Orang si paling alim dari tang umat pesera Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Bener Mu'ad Temur ya. Mu'ad rosoan yo. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nah, beliau ini termasuk orang si afatwa karena yufti yakni ifta. Beliau juga termasuk golongan orang-orang si alladzina yuftuna ala ahdi Rasulillah. Beliau diantaranya termasuk orang si afatwa si pentak keterangan tentang hukum zaman Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau termasuk orang diantaranya sahabat empat nih kah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, termasuk Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Beliau masuk Islam kurang lebih umur 12 tahun. Dan termasuk as-sabiqunal awwalun 10 orang seyennas bi Kanjeng Nabi pas teh masuk surga. Allahu Akbar. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Karena termasuk beliau orang yang nyaksiin pan peperangan, termasuk ahli Badar. Beliau norok peperangan Badar, banyak peperangan saya hadirin dan beliau pada akhirnya beliau setan yang zamana Sayyidina Umar bin al-Khattab. Waktu peninggal kening penyakit taun si melanda ning wabah ning Syam, ke beliau setan berneng Syam zaman Sayyidina Umar bin al-Khattab. Adapun waktu beliau terbagi
paling banyak maca Al-Quran Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tedung sekecil beda bektoh untuk maca Al-Quran toju, beda bektoh maca Al-Quran mancing, beda bektoh awirit kambi dung tedungan. Sehingga bektoh Sayyidina Mu'adz bin Jabal sama sekali tidak semua. Nah, luar biasa Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bon punya orang-orang saya masuk Islam neng tanah beliau. Bon orang-orang pendekar umat Islam. Seraan Al-Jaruh kasah, saya bangsan Al-Jaruh. Beliau dari Khazraj, termasuk minal Ansar, dari kaum Khazraj. Luar biasa beliau, luar biasa. Fuqahaan sahabat, luar biasa. Kanjeng Nabi paling cinta ke Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wallahi uhibbuka ya Mu'adz, wallahi uhibbuka ya Mu'adz. Dan Kanjeng Nabi bali dukali, demi Allah engkau cinta dabaan Mu'adz, demi Allah engkau cinta dabaan Mu'adz. Kanjeng Nabi nyebut dukali, wallahi uhibbuka ya Mu'adz. Kalak tanang Nabi Kanjeng Nabi. Teku tanang Nabi Kanjeng Nabi, sahabat Mu'adz bin Jabal teku bi Kanjeng Nabi. Astana Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Kanjeng Nabi ada wallahi uhibbuka ya Mu'adz. Demi Allah engkau cinta dabaan Mu'adz. Lalu Kanjeng Nabi abri wasiat jak sampai tinggal dekat Sayyidina Mu'adz setiap mari salat jak sampai kakek tak maca Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inni dari remaja pun Kanjeng Nabi dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, ini di antara napa jabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Gusti Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mun sampeyan ngelakonan lakonin nikah sudojo para guru maos nikah. Biasanya baca sebelum subhanallah baca nikah. Marina astagfirullah Allahumma antas salam ayat kursi, terus sebelum subhanallah sebelum subhanallah baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kanjeng Nabi langsung awasiat dekat Sayyidina Mu'adz bin Jabal mun nikah lakonin luar biasa. Nah, karena termasuk orang si paling kecintaan bi Kanjeng Nabi sahabat Mu'adz bin Jabal. Lacu wasiatin semarena salat sampai tak maca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca sebelum subhanallah. Nah. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal aneka perintah bi Kanjeng Nabi untuk dakwah, untuk memutuskan masalah sebenarnya negara Yaman. Nah, depak bereneng Yaman, Sayyidina Mu'adz bin Jabal numpak kendaraan bener kendaraan istimewa, orang biasa numpak bigol, bener jeren, kendaraan seta istimewa. Depak dekat tempat Sayyidina Musa al-Asy'ari, maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal sedurung turun dari kendaraan, sahabat Mu'adz bin Jabal atanya, karena banyak orang saat menikah, atanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal dekat Sayyidina Musa al-Asy'ari,
Mali hadza, apa sih ayu mahada, apa sih terjadi dengan banyak orang? Caan serah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ayu mahada, ayu syai' hadza, apa ya terjadi ya? Fa ajabahu Musa, hadza rajulun kafara ba'da islamihi. Oh nikah sini ke Sayyidina Mu'adz bin Jabal, nikah orang laki nikah. Lah saat nikah orang-orang ning sekitar Sayyidina Mu'adz bin Jabal ning kepangkining tempat Sayyidina Musa al-Asy'ari anika orang pada neku kele era. Cekel lah. Paten ya nih. Mali hadza ayu syai'in hadza, apa yang terjadi ma banyak orang? Nah, akhirnya jawab Sayyidina Musa al-Asy'ari, hadza rajulun kafara ba'da islamihi. Anika orang laki sika dimah orang laki ini ka asal kafir terus masuk Islam, yakni murtad. Faqala Mu'adz bin Jabal, akhirnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ada la anzilu, kok tak turun dari tang kendaraan? Engkau tak la ajlisu. Dalam riwayat lain la anzilu, la ajlisu, la anzilu. Engkau tak tojo ning pinggir kake, atau engkau tak turun dari tang kendaraan hatta yuktalah. Sampai orang laki aja pate. Orang laki serah saya murtad. Nah, hatta yuktala sampai pate. Akhirnya dharma, akhirnya pate engku. Akhirnya pateen karena Sayyidina Mu'adz senyoro. Fa'amara Sayyidina Mu'adz bin Jabal, akhirnya saya fa'amara bihi. Akhirnya perintah. Sayyidina Mu'adz, Abu Musa dekat Sayyidina Musa al-Asy'ari, faqutilah thumma nazala, ay thumma jalasa. Tinggal perintah bi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pateen orang muslim murtad re pate. Karena perintah bi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, fuqahaan sahabat nih kah? Orang yang paling ngerti dalam masalah hukum Islam, yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal nyuruh perintah paten. Ada berarti perintah Nabi. Akhirnya pateen fanzala, yani fanazala ay fajalasa. Akhirnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal gelem turun dari kendaraan. Pas ada bu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qada'ullahi wa rasulihi, ariyalah keputusan Gusti Allah ben keputusan Rasulullah. Naam. Pon. Wa kana, dalam riwayat lain, ini kasih khilaf. Dalam riwayat lain, qadis tutiba qabla dzalik, orang laki gele sebelum paten pentain. Dalam riwayat lain dari riwayat Abi Dawud bahwa orang laki semurtad nikah yustatabu ustutibah pentai tobat kade, ayo balik kaki mau tak boleh paten. Dalam riwayat lain enten riwayat Imam Dawud beda riwayat bahwa orang laki ini sebelum paten pentai tobat, ayo balik boleh ke Islam. Tak gelem, tetap tak gelem. Nah karena tak gelem akhirnya ke pate, terpaksa pate. Nah karena hukum orang murtad nikah hukmul harbi, lianna hukmal murtadi hukmul harbi, karena hukum orang murtad pada hukum orang kafir harbi, wajib perangi. Naudzubillah, hati-hati, jagain mainan agama ini. Hukum orang murtad pada hukum kafir harbi, si wajib perangi. Akhirnya pate. Nah, cuma jadi perbedaan di antara para ulama dalam masalah istitabah. Nah, dalam masalah istitabah, masalah epente tobat. Epente tobat nikah banyak para ulama di antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan Imam Atha mun pacet asal Islam liman yustatabu, asal Islam orang jiria terus murtad pentai istitabah, wa illa fala. Mun asal kafir Islam kafir boleh tahu saya pentai istitabah. Jadi mun asal orang Islam terus murtad keluar dari Islam ki suruh pentai tobat kade,
cek langsung epaten. Ani pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Imam Atha. Soro pente tobat kada cek langsung epate. Nah abi te pente tobat ani kejugan banyak khilaf di antara para ulama. Bersyadabu hal yakfi marratan aw la budda min thalath fi majlisin aw fi yaumin aw fi thalathati ayyam. Apakah cukup dalam istitabah gela satu kali permohonan permintaan soro itu atau buat abali boleh? Apakah harus teluare? Otabeh telo kali dalam satu majlis? Otabeh teluare? Saareh telo kali pentain? Otabeh teluare cukup? Wa yurwa an Ali radhiyallahu taala anhu warda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yustatabu syahran pente tobat sebulan. Masa tenggangnya sebulan. Lebih dari masa satu bulan nih ke masa tenggang untuk pente tobat pateh. Angel wis, angel lirur ya. Angel tuturane mun ada aja lah. Mun lebih dari sebulan yuktal pateh. Paham kau jangan gue lagi. Nah, jadi berat orang yang murtad nikah. Naudzubillah. Dari hadis nikah, dari hadis keterangan kipur nikah dalil ala annahu yajibu qatlul murtadi wa huwa ijma. Hadis nikah menunjukkan bahwa dalil bahwa wajib hukum mateen otabe merangin orang murtad ijma para ulama sepakat. Orang yang murtad wajib epate banyak murtad perangi ada yang ngacir ya perkara teh aku di tidak benar-benar mah sehingga jadi benengkok presiden benar berarti sampean bisa matiin orang enten aneka tentona berkaitan kelaban hukumah kepemerintahan. Nah, jadi ini dalil bahwa ijma para ulama, sepakat para ulama dari hadis nikah peristiwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ekala dalil epontut istidlal ekala dalil ekala hukum bahwa orang murtad wajib perangin, wajib pateen. Sekhilaf dalam napa wa inna ma waqa'al khilaf hal tajibul istitabatu qabla qatluhu aula. Seteti khilaf di antara para ulama pente soro tobat kade apa teh soro tobat apa langsung epate apa kiri masa tenggang kade saareh soro yajek telo kaleh. Dalam riwayat lain Sayyidina Musa al-Asy'ari nikah ngajak lebih dari sebulan punan keng tak sebut lagi kak Linto. Dalam riwayat lain Sayyidina Musa al-Asy'ari ngajak de orang nikah istitabah sebulan baru datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat lain bahwa orang ini kampun lek pentai tobat. Menabi hadis ini kan enten ada istitabah riwayat Abi Dawud sebadah. Menabi dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal secara ulama empon montut hukum nikah orang murtad wajib epate. Mak dadi orang murtad. Orang tak bejeng asline wajib epate. Orang tak bejeng ini wajib asli wajib epate. Orang tak sholat ini kita kena ngobu. Berarti ini kapon pelanggaran sara, bahkan ninggal sholat ninggal lebih parah daripada zina lah. Hati-hati. Nah, orang makin tak jumatan terang-terangan tak bejeng sambil padahal tusan raja bi zina. Enteng ring makin tak sholat. Hukum ring tak sholat ini kau maning dunya wajib epate. Wajib epate. Nah, cuma situ di khilaf hal tajibu istitabatuhu qabla qatlihi aula. Apakah wajib orang semurtad gele epentaine surat tobat atau tabenje? Sehingga jumhurul ulama berpendapat wujubul istitabah. Anapa? Sebab berdiriwayat dari Abu Dawud nikah. Sebagian besar ulama berpendapat wajib istitabah kade pentai tobat berempat abite Sayyidina Ali debu sebulan baru saat debu saare pentai sekalian tobat tak gelem kesuwen angel wis Sayyidina Ali beri waktu sebulan. Ini pendapat Imam Sira jumhurul ulama
wujub al-istitabah lima fi riwayatin Abi Dawud hadhihi, yani riwayat dari Abi Dawud, dari Abi Dawud. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra fada'ahu Abu Musa al-Asy'ari 20 lailatan au qariban minha. Orang laki ini kayak ya cek bi Sayyidina Musa al-Asy'ari saat menikah sebelum datang Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, ane kayak pentain istitabah yang kita menikah abita 20 hari 20 malam. 20 hari. Au qariban minha, bahkan lebih dari 20 hari. Penta tobat, ayo bali. Islam boleh. Tak gelem lakun yentaren boleh sampai 20 hari. Wajah Mu'adz, Sayyidina Mu'adz bin Jabal datang. Tanya, apa rimak banyak orang murtad Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Salah. Yahudi, thumma aslama, thumma tahawwada. Orang nikah asal Yahudi, Islam Yahudi boleh. Tak turun engkau dari tang kendaraan dia tak dele langsung ngepate. Paham ini? Jadi nikah adalah dalil bahwa orang yang keluar dari agama Islam ini wajib ipate. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man badala dinahu faqtuluh. Siapa na orang ngenteh agama na? Agama ni genteh. Agente agama lain. Faqtuluh can Kanjeng Nabi. Perangin atau bepatein orang sing ngenteh agama. Jadi bene selera agama ni kah? Mun selera terserah. Masakan Padang, masakan asparagus, pecel, rawon, selera. Tapi agama tak kening, akidah tak kening. Lah akidah norok ke selera, repot. Hukum agama je tak kening angku soalah wis beneze mana ngawur aria. Hukum Gusti Allah ria. Benurusan selera ria. Mun ring bini kakean di selera. Kemun agama tak kening norok selera nak kakek. Gusti Allah sagawe hukum ria. Wajib nutup aurat orang bini. Bukan selera orang kan di bini selera. Kendaraan selera, kakek seneng Toyota terserah, kakek seneng Mitsubishi terserah. Kakanan apa caan kakek selera, tapi agama tanding selera-seleraan. Kok tak cocok agama dengan ngeleh boleh agama, selera boleh. Tak cocok selera, nabi selera tak cocok, kurang selera. Ganti boleh agama. Akhirnya sehari ganti agama 5 kali. Orang kerukunan antar agama bukan berarti kita harus mempunyai selera dekat agama. Ya harus alergi dengan agama lain dia. Derem. Kudu alergi. Artinya alergi, kita usah ganggu agama orang, tak usah nyacat agama orang supaya agama kulit bisa minta cacat. Cukup adalah toleransi, tak usah erak selera aki. Islam rasa Hindu, dalam Islam rasa Hindu dia. Islam rasa Nasrani, iya mon lemon rasa jeruk apa sebarang kening selera aja. Pau gedung, estetek, bi pau gandhi, jadi pau apa nyaman ruang, setekan. Iya mon pau, mon agama teh kening etek setek deh je ngawur be. Ya haja semua Islam, haja semua tren Kristen deh ya Islam tapi akalungan salib ngetren selera. Haja Islam tapi kelambina kardinal kan na gereja genteh al-muhibbin deh ya lah. Islami, ya. Jero saparo bener selera agama nikah harus alergi sampean ngeding agama lain ya naudzubillah, ngeding reng murtad naudzubillah, ngeding orang nyembah selain Gusti Allah naudzu ngantelah orang lah aro asal hati-hati ning akhir zaman ini agama kayak mainan nis. Yusbihu kafiron yusbihu musliman wa yumsi kafiron, pagi Islam sore kafir. Yumsi musliman wa yusbihu kafiran, sore muslim Islam
pagi bisa kafir, ada ergana. Yabi'u dinahu biyasirin minad dunya, jual agama kalau bantunya sangat rendah nih kah. Tak ngurus lah, masa reng kafir coblos, dukung, betul tiru ya, sepenting bese. Yabi'u dinahu biyasirin au biqalilin minad dunya, jual agama hanya demi kepentingan dunia saya sangat sekonek nih kah. Naudzubillah. Nah, kuat jaga iman ning akhir zaman nikah. Bila bisa jadi keelangan sepeda motor kibede genten nah, keelangan ruah kibede genten nah, keelangan agama nikah, keelangan swarga. Keelangan swarga, keelangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali mati keadaan Islam. Lah orang makan Islam mati bi rasa paro. Nero kiai todus, nero ulama todus, nero orang saya soleh todus, nero ruwa todus, saya tero artis. Makan puhung gak nero artis. Saya tero orang bener orang, bahkan saya tero orang saya tak pernah sujud ke Gusti Allah, bahkan agama tak pada Pak. Agama tak pada, pangeran tak pada. Terus jadi idola. Ajib. Hari madhab apa kira-kira? Tak madhab setan dia. Neka mungkin sudah jadi idola, idol kasa. Iyalah orang kafir. Ada yang mengidolakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengidolakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mengidolakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, si paling jadi idola Gusti Kanjeng. Irilah tetinna. Naudzubillah. Jadi nikah orang se-Islam terus kafir, otabese asal Islam terus asal kafir terus Islam terus kafir boleh, ani lebih berat baca. Bercada bu pokon orang murtad istitabah kade, epente tobat, abid dah 20 hari otabah sampai sebulan Sayyidina Ali. Menonton epate. Jumhurul ulama pacet wajib perangin, wajib paten khilafah cuma dalam masalah istitabah. Epente tobat apa nje? Cuma nih ketok berempat hari ini kasih titik khilaf di antara para ulama. Adapun mun paten wajib paten orang murtad nih. Jadi saya kata kok bireng kafir ini saungkun bene senjata dari orang Islam nih. Orang Islam dia sampai apa aja yang 5 bektoh sergep, dia sampai bersatu. Cuma sampai ngertesin Al-Quran, cuma aja doa saya kata kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nikah dalil bahwa wajib annaba qatlul murtad, wajib matiin orang yang murtad. Termuka pada selamat, termuka jawaki anak potoh kalau mancin jawaki dari murtad nikah. Termuka setuju anak potoh, setuju. Jadi yakin minal muslimin, minal mu'minin, minal qanitin. Jadi orang-orang minal muqimin, orang-orang sahli ngelakuin salat 5 waktuna. Amin Allahumma amin. Wa an Ibn Abbas wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والصالحين والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا أرواح المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبا علوي فخر الوجود شب وكر بن سالم وكعقل بن سالم قد بن ربان وثوس مدني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام بن حجر الأسقلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بشرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفرهم قد بالباير الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطر والمقدم الثاني عبد الرحمن سقاب الهادي بن المخضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب إبراهيم بن سميت ثم إلى روح الحبيب علي كويتان والحبيب بكر قرسي والحبيب جعفر بن شيخان السيقا والحبيب عبد الله بنجل والحبيب عبد الله بن عبد القادر والحبيب الفقيه ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري ثم إلى روح الحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب محمد الهدار والحبيب صالح وسلحمي تنقل ثم إلى روحك هجي جاسم نور السليم وزوجته وكيجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي صابي هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برن وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الجد الوالد أحمد خالد وإخواني خصوصا إلى روحي شيخنا ومربي أرواحنا وقلوبنا كي حجي أسراري وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا أذنا سامعة وأذنا واعية
وأن الله وعلى من أسلافنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.